Again, Tungos, our leaders, Honorable Innocent Ubiri, as a member of parliament, all the MCAs, we got to work together for the benefit ya abantu baitu. Asemi yake ya abantu watu wake techukura, tuwale wanja toche amo, tubeke file as national government, yoko request bubasiye bagwe, ebechi constituency vere. Ekerubu basira abagone boni gato konyora 200 million, it means bubasiye gato konyora 400 million. Tobe mstari wa mbele kupush national government na bubasi wono ya ikeire ebe to two constituencies. Another thing, when a member of parliament, Chisku chetu cha bubasi quite a number, chibuati substantive principles. Some don't have deputy principles. Kitocha moto woli ya serikali eto baba alimu elila wanafunzi baito banyole chisemo wanja manganayo. Asante moje chipara, we are trying. You have done your part. Na Intune County, we are doing our part. Tutakenga tuancha ni tuno mugusi. Kebekende nkeyo kosama goso. Onyo mheshimiwa Paul Simbarati oati chukura n'abantu 1274. Egerato korrega ase myaka 5 neri 5 gochi chake kora bande bakorire. Intumuna babasi bugatote ne boronge. Na to support yo mheshimiwa Paul Simbarati atokorre emeremo. Na intumuna ba MCA chugode chos 8 tuerule na wakatomo bwatesi egere no nyina matima ya bakumuruta na koramo kubakurama na ntu wanja kobe onye mato tole togendo nege nina moto bwatesi na nditibwati amange ngotabanda totebaya. Mheshimiwa Ubiri, you are our member of parliament. Mheshimiwa governor comes from bunge yawe ya bubasi ntorenege sikomo twara na yento ko gata ko twara abantu batebera nango ko abare myako 25 iga kine menge tatonye kungusa ka bitini agara kenso eko para gamba 25 tuto ga ndai ose tigaga beto bitini yako yabuja na njere ni jakero ko masiri na njere ko eko ala tu shege sino moto tiga onda tigero onde bono elimu ama 25 ne menge tiga ku 15 23 na ndiri ndani saba sema kuna mtu mwingine tutatoroka kuambia kama tuwezi kuambia wewe na ni mtu muungwana anatusaidia na kwa yale umefanya. Wacha Mungu akupe nguvu, usuke wake 15, unabagaka 25 euro akia. Aka 15, senge Josimbango ruaro, ayelihimu ondako enono bade tutika na senge Josimbango, usutoko sumo ko seneta, akira itutoche miaki kona kita. Na ndo ndani para masimbo mindu. Mwanda yata boy. Simbo mindu rasi kwe. Morata. Koko tena kita okara jadi teh obiru min, nah ya kau tadi asibo min tu, atau apa yang korek asikwe, kan? Jadi teh obiru min, nah ya tadi asibo min, korek asikwe, si simbo min tu nade kapan na, ongwai na be kapan na.